Vaša ekscelencijo, gospođo Repčkova, ambasadorka Republike Slovačke, gospodine pomoćniče ministra Jankoviću, predsedniče opštine Zemun, predstavnici opštinskih veća opština naših vrlo dragih saradnika Palilula i Čukarica, predstavnici organizacija, institucija, vladinih i nevladinih, verskih i dobrotvornih društava, dragi prijatelji, pre svega dragi korisnici usluga Gerontološkog centra Beograd, dobar dan. Velika mi je čast i zadovoljstvo da vas pozdravim. Ministarstvo za rad, zapošljavanje, boračka i socijalna pitanja po svojoj suštini, brinući o socijalnim potrebama ljudi, pokazuje odnos države prema ugroženim ili marginalizovanim pojedincima i zajednicama. Za državu, vladu, ministarstvo koje rukovodim i mene lično, od velikog je značaja pozitivan stav u odnosu na potrebe ljudi trećeg životnog doba, njihovih mogućnosti i očekivanja. Svi smo svesni činjenice da se upravo vi i vaša generacija svojim radom i požrtvovanošću izgradili ovu zemlju, obezbedili narednim generacijama sigurniju budućnost. Sada je važno da država, društvo, mi kao pojedinci i profesionalci, ja kao ministar, udružimo se i pokažemo na najbolji način da smo dostojni potomci svojih predaka. U tom smislu ministarstvo podržava aktivnosti koje doprinose boljem položaju i socijalnoj sigurnosti ljudi treće životne dobe. Vlada Republike Srbije je 2017. godinu proglasila godinom međugeneracijske solidarnosti. U cilju sprovođenja politike vlade i boljeg razumevanja među generacijama podržali smo ovog leta u ovoj ustanovi brojne aktivnosti na temu međugeneracijske saradnje i solidarnosti, održavanje međunarodnog volonterskog kampa, turnir u bilijaru, bioskop na otvorenom, senior bazar itd. Manifestacija Oruk je još jedna u nizu dobrih primjera kako se putem dobro postavljenog i organizovanog koncepta brige o starijima prevazilaze ograničenja zvana starost, bolest i samoizolacija. Siguran sam da bi priznati svetski kreatori i umetnici bili zapanjeni da su mogli videti radionice i proizvode koje ste vi ovde napravili. Mislim da je ideja promocije vašeg rada putem kataloga odlična. Molim vas, nastavite tako. Razgovarat ću sa svojim saradnicima o tome kako bi mogli mi kao ministarstvo da pomognemo u daljoj promociji proizvoda sa vaših radionica. Za kraj, želim još jednom da ponovim da ste, iako ste u zasluženoj penziji, država i dalje računa na vas. Hvala na svemu što ste učinili i što činite i za svoje pokoljenja, za svoju državu i za svoj narod. Na kraju, ovo što sam ostao dužan da vam kažem, razmišljao sam svojim saradnicima kako i na koji način, evo tu je jedan od mojih saradnika i u prošlom ministarstvu i u ovom. Znate, mladi ljudi dosta često dolaze kod vas i kažu vam da nešto ne može i gube vreme i veliku energiju na tome da nešto kažu kako ne može, a ja sam svestan toga da može. I onda sam našao jednu misao koja kaže, kad vam neko kaže da je nešto nemoguće, zapamtite da su to njegove mogućnosti, a ne vaše. I ja sam ovde video danas da je sve moguće.